جيت انه اول شيء انا بركت هون تركيا 5 اشهر بس ما طلعت كملت. Böyle. Hanan Yazcı, İdlib'den gelmiş. 5 ay boyunca zaten kimliksiz olarak tedavi. بعد وفدت على سوريا بركت بسوريا. كيف تصابت. كيف طلعتي من سوريا؟ أول مرة طلعت تهريب، كان إحنا مجوزي ميت. Böyle. 16. 16 yaşındaki oğlunu eşiyle birlikte savaşta kaybediyor. Tıfıl tani سنتين. 2 yaşındaki oğlunu da hakeza kaybediyor. ضربت بأطمي بالكهرباء يعني الجريان. Orada yerleştikleri yerde ise orada elektrik çarpıyor ablamızı. Şu taraf, كيف ضرب في الجريان؟ ضربنا لأنه طلع على السطح، طلع على السطح بتفقد المي بالخزان مي، سحبني الأترك هذا الكيلو اللي فوق، كان ما في بسوريا أبدا كهرباء. إجا ثواني أو دقيقة سحبني من راسي، طبني. Kabılat. إيه سحبني طبني في الأرض. Su doldurmak için dama çıkıyor. Depoyu doldurmak için diyor, dama çıksın diyor. Zaten diyor bizde elektrik falan yoktu. Orada diyor yüksek gelirin herhalde zaten fazla elektrik yok. Orada diyor çarpıyor zaten. Oradan damdan da aşağı düşüyor. جيت هون والله على دياربكر. İlk etapta İskenderun'a gönderiyorlar tedavisi için. Orada ilk müdahalesini yapıyorlar. Daha sonradan Diyarbakır'a gönderiyorlar. Diyarbakır, Dicle. العمليات كلها كانت في دياربكر بس آخر عملية من شي سنة عملتها. Tüm ameliyatlarını, kim ameliyat ameliyatı? طبعا. 4 ameliyat geçirmiş. Tüm ameliyatlarını da Diyarbakır Dicle Tıp Fakültesi'nde yapıyor. Halen daha... يضل يشوف راسي. إذا بدك في صور يعني لراسي. O haldeki en azından bu yetimleri görerekten belki bize elini uzatır, bize yardımcı olur diye düşünüyorum diyor. Kimsemiz yok diyor artık. Sadece biz Erdoğan'a güveniyoruz. O yardım edebilecek bir kişi varsa o da Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'dır diyor. اجتني هالبلوى اجتني هالهوي ما بعرف. حتى كانت بدها تروح على العمرة بس انه خلص بطلوا لها. أهم شيء عند العلاج يعني بدي ما بحسن بلا علاجي وحتى بدياربكر ما يحطوا ايدهم فيني. كل نهار يقولوا روحي ورجعي روحي اعملي تحويلي ورجعي قضية كلها سفر وبس إن سافرت دوخي الدنيا كلها تلف فيني. أنا أسوي لحالي يعني ما مشكلة. وأنا بحط لحالي. معقين بشوف فيها راسي هذا الموضوع على الفاضي. كثير. هيك بحط أهم شي هاي هيك بدي. بتجيب الكيس.